Wango Wicham Ken Kaizam Bawa Jigo Minister Nekubadi Madam Chimilo to my Tingo that linking Sama Kamne tonight and you go Timu that can inside call alongside Tingwana Panamkam Kamle Upa Haibo Uta Haibo Chulaka Liuja King Sama Kamne Tingwana Thiujiu Karehiu Pulang Todong Ken Ken Lúc xuyên na bằng lần chiều mặc ra hạt điều khang khai mình khai ra cái gì bằng bò để biểu tình hoàng là cái gì kêu ấy là lúc sáng khai khang khai bên cái chỗ này cũng bảo phát sản bảo gồm làm pibo trên đường là điều khai rồi to vậy rồi bây giờ chúng ta nói lại cái điều kinh sam lần cái này năng là bảo an không có biết lần trước mà để bảo cái số này bảo mình là lúc là lui đến chiều lên sắp khai ra bằng không ra nó ngồi chụp bên nào cũng ta nên tính cầu bảo bị khai rồi nếu khi nó mà chiều nó đủ đi ngồi chụp bên nào bảo khai ra bảo one hai thôi đam mấy giờ chúng ta cũng bảo chiều nó lại khai rồi chúng ta ring chúng ta bảo cái Jesus Christ là nó thuộc về rồi còn được cái nghe amen ai cũng mau gospel của ministry ka changam kamra lai tura aliuna kadal ko sona ge to ba sie I na kamni bamtani sona kamni bamtani tingwang na chuja piu khai na hi sai agu kam sina ko ning na agu degree na agu position na kam kam go ba khana di hai jadi aku mau ngam kamra mo chu hai tingwang na atuja ka khai mi wei lu ale go old testament ne atuja dinkhai bang komja Jeremia tu hai, tu pun mah bos ko, masuk nanti mau nak dalam ni bah, kui wanung masuk dalam kami bos ko, mau tinggal nak kami we. Itu tanah ni ko call alongside. Jadi aku mungkin bawa di pasar, mungkin bawa buat mai tu di tinggal na. Aju za, aku bawa ngam gospel ko ministry ka, cengam kamsan lalai. Aju za, tamsin za kedah kami bawa. Cuma sang lang ko masuna oh haira na aku mangam kamera ye sudah kedapat kami mau main sudah bahai tanai adio mau masan ngam TV kalau jengsu tinggal di cuci we adio za aram mai dulu di nusa komza aku ngam di Karehiu lumpa bo LBCI mai members orang aku mau bawa tu bahai tinggal pun thuê đâu mày nang ibu koman ko mo ke keng thai ben so ko bo hai lung to we tu ba di sun di wiza ba ga ke ma me Bible ko la keng to by Romans chapter 1 verses 1 to 7 ga wisai Paul hai to ko mo mailo Paul du hai di tingwang na ga da khani ba Paul alongside tingwang na batu ku khani bo tingwang na batu du tin biu khani bo lam na chu za jo hai ga chu za hau su ne Kelu dia sabun zah aku mu ngam kamu tu mahai aku position aku kesiga mage jadi tingwang na wakara atu zah ku hai me Jonah tu hai ni tingwang na kita hai mau mai banan de nam atu zah tingwang na piumak zah kontade tingwang na kita hai ni sa sui zah tingwang ngam kam na ngam kamak daulak siap ke tu zah ngasuna tingwang na betul pekakkan na Oh, ringbo tingwang bam lelo, juga si khare leng tingwang na, betul tu dah, zai khaga, sumudru, sup mibo, ga tu dah beliau, Spain nam tara leng tahu bulan ga tingwang na betul tu dah bukan mibo, tingwang na, nene biya nam tahu dah tingwang la leng bam kalau tu tinggal bahai, nene biya ga tapi ngai lambo bloody nation, cuma itu kamsar leng rau mabo. Tingwang nasima the wicked, the most wicked city. Tiwai. Hiseng supa hai di Jonah tu ko pi hai di ping biza. Aju za tambari ni. Jadi tingwang na ku khai ni mai chiu sai sui za. Tu dui long la za kha bi ko na bu tu juang lu za. 3 days 3 nights da. Siga supa ka keng chiu za. Tingwang na sumudru ko gaจะข้าวดูลังให้จะมาโรยกับหลังจะจุดจะไปให้นี่นี่นำตาเลยจ้ะติงก็อังโกติงดวนไบเบิลก็ history ก็วันนี้นี่ก็ตาจะ preaching คำให้ติงก็ revival วังจ้ะลงจะว่าจะไม่ได้หินาจะวางวิตาโน่บางก็บางไม่ตาโน่เขาเรียกเขาเรียนที่มันยุ่งให้เป็นจะแข่งจุดจะลงนี้ว่างมีด้วยจะไม่ลักขัดสมมติไกลลักสู้ดอกจะตั้งเราให้กันเป็นทริก
my last room dog, I just don't really way. The great revival in the history of the Bible. Bible ga, di ka sa revival just wami way. Tingwan na wakra ku khaimi Bible. Hindi la ay na wam tadi. I just tingwan na ku khaimo ngam ay tamsin way. Tipo, I just said daw kayo. So kung tonight, aram ko pastor panaji kamni mamma suye. Jadi tingwang na tuhai ku kami boy, tingwang ko ngam kam leng ku kami boy, bol tu ko piu, gulang ka di kita ke, bol hai tu mai lo tu sa ka, ada ku sa na ke, bol tu hai tingwang na tin piu khai za, tingwang na ku kami mo mai, tu za bang piu eh, bol tu ko piu hai la lang tu ko mai tu za, Christian super hai ka, the most effective missionary in the history of the church, tu za pahai. Mission mo ngam kam ga kam kasi bopyu kam mui bopyu effective to the twiza changam kam bopyu to the Christian super I think first century ga bazan ta khami bopyu to the commentator ke time na ni dene bahai second founder of Christianity Christian go ga bulunya wa twiza ding su khaba bopyu right la masolo tha Jesus Christ the second founder of Christianity to say Paul bopyu ding wang na ku khami bopyu就是把海怎样搞呢？搞海不好诶，就是把海 Benjamin 就个 try 贵那个 try 贵个 Benjamin 个 give you 我说龙王个比位，把海就是Gamaliel 就个我 reaction 个 low 就成得在个地个表，西个表是表行个说把海react 个地就是把地就是就成得在个人家不看的西个表看就是我们表位就话有些。把海个 ministry 个定王路海路赛，then making海基就路准路个 ministry 还就是在南地在港北个那位，我就我theology 还就会，就是啊就 doctrine 们讲那个地路在地sana在西当那么那个，我讲在定王路那个熟在个台路买就买多嗨。tingwang na tingpiu kami mo mai buku letters ini New Testament kuisai 13-14 letters kami ajuza buku letter ini dia balu ja ajuza sitang amlak ja commentator aju ajuza thaiza aju ajuza doctrine medong kana di keti ja subla singamla ja bama piu kaning tingmo piu tingwang na tingpiu kami buka ko mo mai khajuza bami boy yo buku bahana Christian cuma beting Christian mai du rebo bio kamsir bo bio ciuza bahai tu za nam oi Christian mai pui mai du din piu mai du din ya du za kamsir za kebangkia khaiza bo chu kha Christian du reza bahana cuma keng du di kamsa da bam diwe di skumu ngam kamam da di tingwang na pegeng bang sai su da du gda khami ba tingwang na gda khai ko chu lu sai bu chang ngam kam amsu tenga mai dong kang di ali tangan silabu bahai the first missionary to Gentiles ja writing about Jerusalem nonga within the perimeter of Jewish community ga Jewish community ga changam tu ja kam ja bang we Peter khamai ba tudi bol ko pina ram kenglam Jewish community ron mak ja kenglam nation ka tam na paluja the first missionary to Gentiles tingwang ka tesibo maju khat juja tingwang na ku khai do sai bol hai juja kam ni we tu ba lu sie tu sai den se kusus tingwang na bol hai special purpose like atu kumilo tu sai the verse 1 ga fu sai pana dine he was a servant of Jesus Christ bahai Yesus Krista bang piwe tu verse 1 di kusai ngau corona petudo ira Yesus Krista bang piwe juza buku letter ga introduction goa juza Rome ga mambo how church came to amazing no kan have a letter juza bona ro khai boy AD 57 or 58 ga first century ga have a letter juza bona Rome ga church boy na ba piye ba bahai Rome ni tama khai Rome ga wa khai ni ye na ni mo church khai ni ye sigan lo Gentiles mai Jews mai Rome lo
Atu za tingwang tuan za mamai di pikai ni tu za buku macun bangsa Haibo la keng di tu za Rev Haibo. Tu za buku introduction ka I hai Yesus Kristus bang piwe. Belum sudah menuan gombok. Dari saya tu tu za buku tindi effective ministers ciumamlo tu saya rai kencang maga menuan gombok I hai ke bang Yesus Kristus bang piwe. Tu gombak na tu za. Buku letter ka rise arawe. Bang ju sera. Tilo master khabamda. Buku master hanga jengam kamja. Buku wa position high, wa rights claim to really high. Atu za. Buku master biuna dinu hina jengam kambo mai khat chiwe. Buku khadi rights claim chuma khaus kumadu atu za. Kabang khat kuwe. Si dinkhai, buku letter hai di pada kabang khat de tu dimang sade. Si first century ko Roman ko empire ka 60 million slaves bangwe. Si the first century ka kabang ko bo. Then so tu mai Christian ko bio Philemon hai di kabang keng jang ko de tu no si dam mo Christian ko minu ka ni za kabang keng jang ko bo nai. Si zeng ka su pa hai buku ina kabang yo menun ko mo la keng chu jara we tu sai pizza buku readers itu kan relevant user buku letters saya simas sanurleng dan so Haibo bahai ihai Yesus Kristus bang piwe dan pelangbo sibo Rome ka Kristen siapa mai di kebang hai di Kristen siapa rai tengbo wak simai ning mai na siapa rai sampai kebang user bang itu kan sebenarnya kan Kristen siapa rai wes jadi sebenarnya kan pau tengah oh as master kabam lo Paul hai di kabang khado as adu di kabang lo ja Paul hai di kabang khado tu ko peliuna kian tinga siwira lai ha bo le area di pana yo menun bo pa hai menun biwe kabang nai ni buima bo tu ja pana tu ja ko le tar di di keng da bamme ja siwira lai so siwira hai 60 million slaves sibo Roman ko empire mai tu ja bang ja so later is we like that is a one hai ये को काम को एक नंबर 1 का नॉन गोंबो यीशु ख्रिस्ट बांगे या वो बात खाने तो बमतान है यीशु ख्रिस्ट को बमतान थे जो इस नाम हमें यीशु को होगा अजुजा चुन बाव में नहीं नाइ समझा पाए जो है verse 1 चुन बाव number 2 का जो लॉर्ड इज he was an apostle we had la lang ta of you is a panadi यीशु ख्रिस्ट बांग view number 1 la nang tan mai jura upat Haibo tu la nang ta mai apostles tu is wa gospel ko ministry as ngam khat kam lai atu za authorized khani mai commission ki khai house ko khodo with authority atu za ko khodo apostle ju ko ai pana haiga I ha la lang ta ba biwe di de mam hai pana luni za hai ko office hai ko title luni za de no mage ti tingwa na atu lang ta mai jura lai tingwang gospel ministry tingwang bala king din chura lai ko chan ding khare lai tu ja tingwang na tu bulu we tu I au kam si au I na kam si ko ma ge au ning ting ba mo ma ge ti tingwang na tu bulu we tu ma hai ba bu ja tingwang ko la lang tak ma ye atu ja number 2 ga tu ja na we 3 ga the Christian de la tu sai he was a preacher of the gospel ba hai ko wi sang din na lai atu za tingwang na tu ko pa khai we tu ba na su Krista lo ma we te Jews ma go to sanctify lo ti ba byo wak si ba byo atu za mai ko kana chu mai sang mai na ba tu atu za kwang chu za te zeng ko ti ba khau do ba ko pom kat ba za chu za ta sin za atu za ka me te zeng ti ho mai dong kam nai ka man chu za tu za ka ma ge oh hai to say society of you way to that Jews mo belang si khiam da bu pom rai pat ka kat pat ko bi chu da tu za ba mo si jeng tu thanai pa hai Christian chu na ko za su Krista hai tu khai bu way to za chu la lo sai di I hai apom hai aguma ge gospel ngam kam nang suna atu ku pa khami boy yo da I Jew di mai go jeng tu zai ti bo tu za apom rai pat khai ni bu kum da tu wai de Krista leng so I apom rai pat khai za ba mo tu mi boy si jeng so I hai tingwang mo la keng ko wi jam den la apom
các bậc khánh nghiệp vui chứ là phản nào chứ là cái này for the Pisaglu in this Munza Bahai Gentiles my first missionary to the vui thì rằng số phản nào Gentiles my nation cái tâm mà tu giờ tu hay preachers và missionary tu lại tu ku Haibo là tu vậy tu giờ tu hay wrong ga Gentiles my Jews my around the house church uju bamme all ku mission ku strategy ba mai dong kang na apostle mai dong kang na sa sound tak hai mak banga pana tu giờ tak hai ra rang ko view kam view we si jeng so wrong ga pitang ani sound di mai là đi preaching of hai Christian qua mong mage cái đi Pentecost này liu chỉ có cái giàu ra cái liu khi làm hoàng lan ra chứ giờ rong ga church bởi vì nó house church là đi xuống hai vậy thì cái số đi hai chứ giờ Gentiles bởi khu ga missionary ngam kam này tu khu hai được way chứ còn number 4 ga chứ giờ đi hai ga ngawe tu hai chỉ ngam kam tiếng hoàng bu tiếng thánh cái ring bow during bow rang khai piu hai Jesus Christ ai tu một trăm của mình bao khai lên này cái số tu của khai như vậy bây giờ bảo na I got verse 5 of recite to them away. He was a missionary to the Gentiles. Hai cùng mong am hai tiêu ra ba cảm am lo tu ấy sai balam nia bamme bahai successful or effective ministers or missionary tiêu ra bamme days emus lo tu hai tu ấy sai I got all the ministry hai submission wahi na tingwang ko kan paghabo submission or surrender tingwang ai surrender chu khabo number 1 na ira aboning tinga ma de tingwang ko bongtan de ko authority tingwang ko shupina bongtan de ko so i hai gospel ko ministry kam re ye ko khuga tingwang ko mangiu haibo submission aboning tinga ko degree na ma de tingwang ko shupina pinga so i hai gospel ministry kam do ro boy tu ja bana tingwang khuga mengiu haibo hasan number 1 akasna de lo du sai obedience to Christ Jesus Christa lapiu bo hai nia khuga manon gom za irai ko bang mai ye tingwang bang e tu ja aguning tingong kam sina kam ma ge tingwang ministry kam le apum kat pak khani boy tingwang la piu re ye Jesus Christa la piu re ye tu ja tingwang khuga mengiu hai ja Jesus Christa la piu ban so bo nia bo men su ko ministry hai ja successful chu ja senam hai kam lo we tu ba le si ye giờ số bố tôi hay tình hoàng nạn yo ba số sát đồ khai mạo tình chú các sĩ này đúng càng đối đi cảm sát giờ rê ra và chú khai chú giờ làm sự khai như thế chứ đến tình hoàng nạn bị kén bao giờ chú hay cái đa hay quên chứ giờ bố ministry is successful chú giờ bố cũng giờ sinh nam mà chú khai tiến giờ tiến mai tôi hay đi hai bố là và chú các ministry church kén thì linh su hay bố later hay đi điều kiện rồi ra supaya sidang mazum bawa cholo ini sukcang sungguh kopiu, semai sang na tu dah, Paul tu, tuai example ga Roman letter ini, semai sang na bu commentary ketam dah idea ketam dah tu dah Roman. Tingguang na cimpiu kaiza, effective ministers tu dah bangway, sekarang dah senai ting ini, ada mana, tingguang na, aku mau bazat kuribo thau kuribo alilu ko pastor lai ko ngam kam hai tingwa na ka da khai bo ko alang lai chamai sang lat non ma so tu za ko ngam kam gospel ko ministry ga ngam kam lai tu za ko pa khai kom za ko ngam kam hai li tu za tin wang za tin sa ga lai di tingwa ni thoi khai rai around LBCI my go model church ku ba mai di achung wi chang wi jo mai tu dah hari kita kan ada respons nombor hai ikan hingga masuk nombor mai tu dah hingga pasal culang ku hai 2015 ko in Christmas goilu 28 like nanta atau na evening call from I hai dia lom surau yo tu pasal di thiujiu ni kam suye jadi sebagai si betingga tingwang na atau pau khai mau si mau tu dah tingwang na pau khai mau dia pulang khat asong kui mai
I so qualified to my as a tingwang na kadian kami tingwang ko purpose tingwang ko plan ko tam sini wa dia samai na ko plan na tingwang ko plan ra tami wen tiuza tingwang na tanai ali ko pasal Haibo secular ni bisai MBA lo ko qualified to ko sai ko theological degree lam ni BD lo ni ko tiuza kamsi ko piu tiuza to LNBAM ko pastor lo na qualified to pasal ka tiuza bamme tiuza Haibo LBCI hai ko city Infal city ga church dimak tadi tiuza church semai sang ko sun tiuza tiuza Kambo church sudah menikmati macam macam ye, liang mai tu kan asyik uang mungkin ina tu Haibo church na di koi bamme. Aman ko any problem bab tinggal liang mai kina tu Haibo church na tu ki khasa. Ministry betul kan? Sudah tindi sana Haibo church sudah bamme. Sudah alu lumbo kian ga non Christian mai ni keng bamme. Jadi musuh tanai Haibo cengam hai. Aduh, tindi ni bamme bol na tu je tingwang bol tu kuhai pun je sengam hai wajib kan tension ni di bamme zentu sana ko mo aduh ko pasal tu hai sengam di hai pun je kerai ting song di tension tuition je aduh zen kan sunai tu ko mansun body tu je bamme bol na ko kelu seni pun je ministry success ni bawa tu kan tingwang ko minyu Haibo i hai aku pun dinkhai tingwang ko minyu Haibo yo bo bahai lo keti masih ko piwe di school mo ga ko ning tinga minyu kama tingwang pun tan minyu Haibo ni so ko ministry mo ba tin san komja tanai ana mai pasal hai di tu ja ko ministry ha wisan khang ye ami na kamsa khang sune di ko machu wisan di tu ja dinkhai tuition na klu din sa komja ha Infal church hai LNBAM ko church rong ga tu lo si kami mai ke mo form ne zeng su model church su di bamme na di quiz bamme na di kami na bamme zeng su na di thiujiu za bamme tu za sengam hai kami saneleng zeng su adu kulu congregation mai di adu support tu ne tu za di dinkhai mi ne tu za balu bam khani ken khai sai tu za an ne ngeri hai di doi wani de tu za tanai ko mo ngam pi khai ko ja tingwang na chun hai lelo tu sai hai ga Hebrew chapter 13 ko verse 17 ko pi sai tu za ni hai ga aliu congregation mai aliu ko madui mai congregation mai di congregation mai ko yudon lelo hakomo ngam hai ten buang za ten mina tingam lo len tu lo congregation mai tu lo tu sai ga Bible la tu ro khai verse 17 ga Hebrew chapter 13 ko verse 17 na liu ko zupao dong kedin piu lo tu answer number 1 zupao dong ko kedin piu lo number 2 was na khadi paliu ko samtan mazai lo ai ga tingwang wala ke na tu de ne zupao dong kedin piu lo zupao khati za to bai tu do tansin ja ko pa khai ko ja Pana wira like gospel ko ministry kamdi sanalai tu ja pana sanga pamsu tega aliu phum leng mai di aliu you don't have to full support you ri adiza pana wira leng din tinga ni di khai tu de ga san khai sai wira leng pana ju khai ga lu ma sai ri ju di tu ja san ka palam ra tingwang ko ga paliu ngam kam lam ga api ra ba jang yu paliu ma thak ma ju na liu tu akhe ju ba me ju we pasal khatiwa me ro nama za tanai ko ma san nama pe to kai san ro ne ba hai di tiu sa abu members me ka wisan ka lo tu sa lom sun ga khan ja na khai kha ko ma da ji ji mui ma za lom sun ga kheng tiu za akhe za ha ga di ma bom za zu bao dung hai yo aliu na we congregation mai me lui ma ne si ma ha zu bao khat ni bao ju hai ai zi kom ni mene o hai sa tu lo lo me si tu lo tu bo zirin zira bo hai ga ne akhe ju ba me ju mai puan mat sang na ga tu za ya ro pe lam ra tingwang ko ga paliu nam kam ga pi ra bo jai liu paliu mat thak ma ju le liu tu akhe ju ba me ju mai ko ngam kam hai akhe ju the two side we don't know the king to go the lelam no me o members to go lo asal yang my community the two we san kan lo tu za lom ju ga me da ke da tu za kam ja
và một ngam cam mê si dạy gasu aliu patudu support full support cho Karehiu chứ không phải là vào điều thế này naliu beliau cái đến biểu sai beliau ngam sunway điều camera way điều vậy sunway ra cũng có ministry hay tức là tiếng ngam rồi này điều tiếp điều sunway ra camera này tức là và na tiếng bao hay đi điều mình làm điều này đi cái mà mình đi vào hay ăn chứ nói siêu mắc sai beliau sun sa điều camera way siêu sai xem điều naliu phuga và đi cái là cái điều vậy haisi Haibo hôm lên khát bùn giúp bao chiều giờ vào America mà sang ông ngô tiền đồn mà sang ông ngắm bị khai body ra này license này cái license bị khai bên này chiều giờ hay là bao nhiêu tiền sang ông giờ làm rồi mình đi to support mình cho cái to support cái mình cái chuyện to deal with that tiền cái này tiền này cái điều am khen hay là bảo na we lên tiền tiền cái mà tiền cái chuyện sao rồi chứ cái này thì bảo là tiền này dễ số ada zahabu gospel ministry betul kubah Haibo ngam su tinggal betul support tu Haiza. Arah mai bumlega minum kang dulu nanti dia rona mang Haibo. Awan jaga membawa nan Kristen mana yang kimai dia bideng kau mai dia beli mai sorry kayaknya cuma mai sekolah mungkin di bazar. Pada membawa di ngam tinsan sunai sigadi ada tu full cooperation dengan Haiza. Aliu liang mai bumlega pastor ngam kam tập quang ra chúng nó kén ra một kiểu chữa lành nhiều chủ đi support community này chủ đi đến sang này bây giờ bố là bộ ministry success bây giờ kam hay để dành số lượng người sai bố ga tức là submission nguồn bố ga submission đi hay quá đi mà bị về nguồn bố ga bây giờ na cũng bảo mà Jesus Christ là biểu đi một số bộ ministry success cũng ra này là pastor đi bộ success bộ ministry ga tuang ra success ju ra chuna keng ra mo piu ti zo chumi lo ju ba hai to don da sam lam so ju za ni khai chu kai za mo chuna pri ga tu ma tu dam da chu